Hata mie kama sijakunywa natetemekanga hadi mikono. Madamu wangu ananiambianga ananipendanga nikiwa mlevi juu nampendanga sana. Nikiacha si kwangu kumeisha. Undu wa mbere kiu ni kiuria kiega na arehe maundu meri. Undu wa mbere na uria wa bata muno ni ati mundu ucio okone ajitie kuinaina moko ucio ni mundu murwaru riu pio ena severe addiction. Ucio ni mundu bataire gukorwo atakuhutia njohi tondu ena withdrawals iria riu tugaga system yaku ya brain, central nervous system ni menyerete njohi. No nginya ukorwo wi hai. Njohi ni depressant ishataga down hakiri. Na riu ungimenyera ri nona hakiri ciaku ni ciamenyera. Riu kiroko riria utanyuite ri nikio urainaina tondu nduhete kiria hakiri ciaku kiria kibataire. Na nona nginya andu magithithina ta ne ndathithinaga muno na hau niho kinyaga nginya ukanjia kuona hallucinations. Icio ciothe ni withdrawals. Na nginya amwe maitaga maithori aria angi ni guturwo ni kiongo kuri matahikaga. Icio ciothe ni withdrawals. So mundu ucio muthuri ucio oraria hau already ena murimu. Koguo mutumia kumwira akenaga riria anyuite, mutumia ucio ringi we ndoi. Tutikumukua uru tondu ti andu aingi mamenyaga ati haria undu uyu guthirira. Mundu angiokorwo ni anjiria kuinaina ri ini nario ini riria ri breakaga down njohi ri riria ri mitaga na njohi every time ri iri hana atia riria ini riu rikaremwo ri ithe mundu ucio twagukuaga ku mutumia ucio akaigua atia. So uria twikaga wakarindi tutikuaga andu tacio tumeraga ukai kana tugathi kuri family tugeka kindu twitaga family intervention tukamathomithia nigetha manyite njohi niki na murimu uyu wajagia ku ka murimu uyu uhana uniki nigetha makanyita ta kuinaina moko. It is not funny to ringi mutumia na akarika undu kega. Yes, mundu riria anyuite ri ndagikoragwo ari hyper muno ko ni aguka mwite baby nginya hindi yo nirio witago maritwa nginya ma mothe mega mario kugwetaga kiroko ni riu getu mothe. No mundu ucio ri ndari sawa hindi yo ni undu ena njohi hakiri-ini. Ufataire ku riria ari atanyuite ri maundu macio nirio afataire gukorwo agika. Koguo mutumia to ucio ri afataire gwika atia afataire gutwara muthuri ki one ndagitari wa meciria kana one mutarani no kone makuhota ekwo nyamu twitaga detox kana ekwo full treatment ya rehabilitation. Yani athia rigitwo murimu uyu to ne tugire ni murimu ota pressure kana diabetes na nikio kuria rehab-ini ta gwito Resolutions Recovery Center twikaga ke program ya thiko 90 ya wekata ya detox ugoka ugekwa detox tukarora ini ria kuria rihana na ugacoka ugekwa ate ugekwa counseling ugatarwo mutarani waku peke yako mieri ino 3 uko kwina maundu nginya ma family igetwo igoka igaiturwa maundu mothe king'ang'a-ini maundu ma mothe ono kone mahanikire 1970 ka 1980 o riria mahanikire mothe makarerithio. Then tukamenya after ukiuma ri uguthie ku iyo nio twitaga treatment kurigita murimo wake wa addiction. He mundu Sheshe ni hakuhe nawe.